uthanda ukhazikhazi owesilisa njengenhloko bemthanda imvikelo wesifazane njengenzala abantu uzulu konakele impingawo amadoda aphenduka izilwane zehlathi abesifazane engathi bengaqoqelana bodwa ndawonye ukuze bazizwe bephephile ngaphandle kwabesilisa labo basifisa ngamadoda ezikokeleni abakuzo kodwa izenzo zabo zibe sikhombisa ukucekela phansi isasa labantwana abancane akade bengumphendu womlilo sibabona becisha isikhulu esincane silokozayo ngabe sibhalethile incwadi komncane ozayo sawuthemba bani amafoni inkunzi sikwazi amathole sakhula kuthiwa inkunzi sematholeni likuphi kusasa kuyacaca kwaphela kudala ukuthi ebantwini imizimba yodwa nesasa hey ukamama ifele usana ngaphansi kwenzila silahlekele ukamama ifele usana ngaphansi kwenzila silahlekelwe yakulahlambelo ngafelwa ithemba lulali kasiza umpileko izimangaliso imlingo wesifazane wakhulelwa noma esekhulile ukuba esangakhulelwa kunezingane zafika ngokukhulelwa kulezo ngane nesasikhula nabo abakhulanga basheshe bendila kwabankulu kunesikhula nabo abakhulanga futhi ababukanga kodwa mawubabo balingane nje lomkhulu angithi bathi kudla komkhulu bona bengakhuli bona ke yohlezi kuyikho ngawufezela ufika kwethu ngiyamnyaka yomkhulu bona base bakhokoba ngoba sebekhulile kunomkhulu angiboni ke thina sisifika leso sikhathi masakhokoba ngokushona kwelanga sifuna impilo esheshayo siyabakubaza omkhulu siyancipha nensuku kancane futhi intombi yomzulu mina ngakhulela amaphandleni angiyazi lempilweni esemadolobheni mina ngazi insizwa semakhaya insizweni esisotsha intombi zishele iminyakanyaka zishele emfuleni anginakhiphi igama lothando kalula kanjalo mina ngiyohlanganisa imbalabala okuhlala kunamagama ngintombi qhuma ngokuthi insizwa ungibheke kahle ngizokhuluma nangele nombolo-ke mina ngiziphatha imfonomfono ungangiqhathanisi nentombi zesimanje ezibhaca amadoda ziwaqomela efonini mina nginawuqhoma-ke umthatha mncane mina ungivele esithubeni ngizoma nawe kanjani phambi kwabantu abadala mina abazali bami bonke lapho angizobona nake nabafana emaphake mina ngisabe ihlazo ngizele ukuzofunda lapho ngiyazi empilweni yasemarese ukuthi kufanele uqome ukuze ulale ehleli Nzima esalukwazi ngempane empesheni ngethembe elikhulu ukuthi uzoxosha ikhadi selineminyaka elilala leziko kungenzeka lokuba wena losukhohlwe yimuva uzibiza ukuthi madlisa edolobheni kepha ngeli ngishisa balele kube ekhama kuphela inyanga kanti-ke lesilekozane sengane wayishiya bonina bezithuwele naso bathi siyangobani bathi abasakhaleni namahlawulo-ke badinga wena nje eduze kwabo ukuze ingane zikhulu zikwazi abanye abantwana bazalelwe phakathi komhlane nembeleko akukhalela imbeleko engakhali ifele embelekweni yazi ngcono kakhulu ukufela abazali omncane nokulahla abazali bakho bephinda ngoba amadoda anesibindi kodwa mina ngisalokhu ngisizwe njani isipilo seyibhungane endlini kanembeze kuthiwa iqhube yikhulu leminyaka wanilahlekelwa nina nondliwa nakhula manje nikhalela ukondla ngishabene nisoze nabadinga namhlaba kakhulu ngimi phezu kwawo lamasimbi ngibona imvule yenyembezi zabesifazane obaphula inhliziyo baqede wabaleka kungenzeka lokubusa uzovuna kokutshalile mina ngithola umyalezo ngomunye wabesifazane ukuthi mina amadoda angixaka anokulibala ukucabanga amajambi nami ingasekho evilaphi uzamajambi engqondo uthi ngcono kakhulu ukuhlupheke eduze nami ngibuka okunokuhambela buqhamama ngibuka kuyiqhinga lokubaleka yofuna abangqondo ninjalo ngiyalisabi nesifo ngabe ngizicabangelane mina ngengizwe isimanga omunye wosisa bahle ehlamba onyawo phansi ejakana kudlala abafane nezigabhezi kwezihlanu isidumbu phansi vele mina ubalekela nomtholampilo nibetha ngomphefumulo ohlala umaqiniseni nazo noma kunjalo-ke mina ngizothandaza ngoba wayesami isipilo nisangasiqashula bese nenze ngani sibonelo nitsho ubani babenjani buka manje banjani make sigebisana amakhanda sicele kowadala imibhalo wayenkondlo nkosi ngiyakhuleka mina ngikhulekela besilisa abazozigqaja bahambise ubuqotho ngokuqinisa ithemba kwabesifazane ngikhulekela besilisa abakhulayo bahloniphe abesifazane abakhula nabo ukuze nabo bazi ukuthi imizimba yabo ibaluleke njengekusasa labo bese ngikhulekela ukukhula kwabesilisa abangezokugcina ngokuhlabelele ukuthi ubudoda bukhulelwa ney'ngane ezincane mazingakhulelwa yabonga ngiyabonga kakhulu Lindo incwadi yenkondlo Lindo incwadi yenkondlo
Facebook na TikTok, ngiyacela bandla ningilandele. Ngiyazicela.